Malungil singil mer kami war other belal mo milo mes oreng set tel mo mes ringi ya TMC channel dori 8 te lam la motte me la me ang ice mai gagi dai hel me ang ice dilu ra bel water el altal sandel bok mal mas kami ura el altaim sel gotel me ang ice e senator Cuarte au tabdia babilingel el mura public editor el Mr. Saturnino Tewid el tial babilingel a senator Cuarte el mura public editor soal la information el girela sel koror airai sanitation project tol tirak kertial babilingel a senator Cuarte malagoira public editor wasebol relia full audit el include aiger roguil standard auditing ra el sel tiagi de reporter ngi el submitter ngi mura senator Cuartem bolodanglia financial status sel el goror airai sanitation project tol tirak ra ai setial goror airai sanitation project ta sel nagat mokl elogiwa joint resolution ra 2014 langaya loan ra Asian Development Bank $28.8 million sa Araltial project. Hadol tirak ra ay setial koror airai sanitation project girel address ay gel outdated sanitation systems ra blur oriore direl momrula ra bees el sanitation system el ngara blur airai kasabalaw. Madol tirak ra ay kada mangir selva bilingela public editor may ang aisa mo mel follow tiagi the news ma sel makat mokle selva bier el mora senator Cuarte ma ulbira ululaw kada mo mengel wasen kukwang ha update ra teletele la selurior ra goror airai sanitation project ma direl sel financial status ringira el altaim kada malmul mara meangal ais sel guk Shinkong Wu Ho Shu Memorial Hospital tiasel hospital ngara Taiwan al dol durok ra other belal murangi dol tirak ra ais temle donate 7 major equipments el mura belau national hospital ngel ngia Shinkong medical assistance program to Palau team leader el Melissa Melgolwa sea medical staff ra Shinkong Hospital madirel baby ra staff ra Belau National Hospital amle meter sira March 24 itirkang amlo adu ulgire la wasing makarangi kado langang try di sira other Belau mura medical referral mura blura Taiwan al mortiay del Shinkong Hospital tomral wasiga del additional el ngesura del medical equipment el mo donate el mura hospital el mo nang seur tir rakuk torak lakadal lo spe el mangitu karar smer amo uleng mo makasayar other belal mura referral el mura outside to kuni blura Taiwan madol tirak ra ay siya our nurse mar pharmacist mar technicians amo ko drura 1 to 3 months el training el kire la tele la do uspe ay gay del klalo direk el morangia tool room nurses el bolo duro clertir el mora Shinkong Hospital el mora further training direk el tiagi del Shinkong Hospital amo lang seol train ra other belau marubro ra hospital ra belu belau mung makarangi kada maintain mga muklay gay del equipment ra hospital al blal donate gay del adra Taiwan kada merenga sulir adra Taiwan girel tiagi del malklo nges wal dar sering el mora hospital kada malmol marami ang ice makadukuk mura isela preparedness el girela tokoira el Nino ma sel family ra ngiraram yang ra belurang pang amla saing ra MOU lo mangela kabelment ra belur belau tering ya vice president oilo ya ulam tera family ra ngiraram yang angel tara brother ra tirkai del siblings el ngia speaker ra olbirang at pangar el altam el Mr. Siles Ngiraramyang. Tamlosan itiay del Memorandum of Understanding ra March 26 el milstri ra milsa kabelmenta tel gibra at tamir el ngarbita ra tabading bol sabi ela kabelmenta lo sperengil mo makadoor ra tank el 30,000 gallons sa sel potential ertial tank el ingay sa tukurakam timta
adol tirak ra icing malakul wasit tiagi del 20,000 gallon tanggal bolom kad orang ya kabelmente tiagi del temir tial family ra ngiraram yang most of el benefit rak me del ngara 14,300 del residents kung ngaral to mentu drought adol tirak ra ice tial luldaswa los of el makat moklo giwa kurantra readiness for El Nino RENI el dengilulo giwa ngesura European Union sel EU ya dol tirak ra ai set ya gidel ngesul mlira kabel mentra blur belawa dire kalul bangkela 2,114 gallon tanker el delivery truck ma kata mrenga sule la family ra ngira ramyang no sab irlo der sit ya gidel tamir el mora kabel ment el bolos pering ya kabel ment el 50 years el lol takar ya gidel tanka el made la ral mra al sel in geiseng morangia el ninyo ra abalur belaw yang botaraus paal hemos el servera malclol bokor tangara 14,300 el other belawa sab el tial tangal del aral marangia bo ngosutri OIDC trigi del adam sita malungil aisel mira tulur belaw kata mereng asule la tiai del tulungal kara ngiraram yang ra ngat pang state kada malmul mara meang al ais sel kuk isela PPUC tol tirak ra ais ya no sabe la amidial interview ra UN ambassador ra blur belau el Miss Olay Aludo yang malakoy wase ngungila malungil toya tiay de loru ringia PPUC el mla extender tiay del bidding time tir mangmosab ila patokol kumbali finish cycle proposal tial kamentra ambassador Ludong auriura PPUC lo tabdia press release en malkol wasia PPUC amo extender a deadline el gire la RFP request for proposal el gire el sel lurungule la blur belaura solar project el momru ra blur belau ma by 2025 ya 45% tra de la dengira blur belawa two of the logiwa renewable source magadol tirak ra aise ulmol meringil wase ma PPUC ambelgol wase mlamoringi akme del 29 el independent power producers el tiraway ablal gura showa interest el girel tiay del clol project el blur bela wa melasem el mangat moklering tol tirak ra aise PPUC am lang maya tol request ra gay del kumbali lo ase mem in extender tiay del deadline er kamura request for a proposal pol sab ela ay del kumbali gut mokla bidertir ma kadol tirak ra aise lo sab ela midial guk mlongwa kamentra UN ambassador yang balgol wasing malungil tol kumbali am la request ra extension ra deadline gay del 29 el independent power producers el la ulta interested tin magalyong ungil do pasterira time malgat moklay el bitter til malmongin bol sab ela blue belaw el benefit long wa win-win situation ra kire la gay del clol project el blue belaw amelas mel mrubeni khotol tirak ra aise al sukumang mosab el magat mokla tiay del toy ya by 2025 ya asel 45% ra teletele la dengira blur belaw mga era renewable source mo giuse la sab el momenting la ara la dengiri gidar other belaw se malungil ais kada malmol marami ang al ais mangil kuk ambassador ra blura Russia tel mlomre kal ang al ais ya gulu aisa isela delegation ra blura Russia mlera blur belaw el mlo explora teletele el mung makaranga ya blur belaw ma blura Russia habil da trade mo patoka tukora show para talong lela igal lerul belu ya media lo interview ra Russian ambassador yang belgol wasia atara mal moul ya patokol tourist travel belaw ma patokol tourist travel ra Russia ma patokol atara Russia me visit travel belaw lo mo ogiwa Russian Orthodox Church balgoya ambassador ra blura Russia mira blur belal wasem patokol agara Russia sel plan el movisita blu et the chigl waseng arangia Russian Orthodox Church sel blu mal ubendiak
madol tirakra ay siyang malakoya ambasador balura Rochelle wasya balur belaw al relia Russian Orthodox Church rabulur belaw ang amos sa ilmo uli abatol visitors rabulura Russia mirabulur belaw kada malmul marami ang alais mang malakoya ambasador rabulura Rochelle wasitial Russian Orthodox Church sa tara telang tengila akla lidera akla Kristiyano ikmedel ngara 200 milyon na followers sertiay del Russian Orthodox Church especially adra balura Russia mal Betul tira cekal wasi ayel belul ki borang hiyal suku mangaringya Russian Orthodox Church seringi etami moklen mo bisita ayel belu kada malmul marami ang alais makuduk mura isela France el mirabelu belaw manggil PBA chairman el Mr. Ngiray Balast Matul blal accept ringiya Ministry of State tersira March 26 el mo honorary gansol ra belura France el mirabelu belaw congratulations el mura Mr. Ngiray Balast Matul yang kanga mo ogyo wayal el succeeder en le French honorary consul el mirabelu belaw la mombre gatemel mis mandi et piso kata malmul marami ang alais sil guk pihoa tiasil Pacific Islands Health Officers Association meeting ablil hostering yablur belaw sira March 25 el mulmutra March 28 kadol tirakra ay set tiaya ungi del time el balur belaw a hoster tiaya del Pacific Islands Health Officers Association meeting et yang amlaringira para mayong et tirakang aldalirar health officers ra ikal balura taheyol mlera balur belaw masada tol kukira improvement ra tukura health ra tiakatil balur belaw maikal pepira ayun self medrigit dol tirakra ay sembato kam loso at tiay del conference sa pepira lul south laboratory services improvement tukura NCD madire del kuk teletele la regional health information systems dire del ngarangiya master plan lol tirak lerengi dire del kura plan lol tirak lerengi dire laigal yun sra Pacific dire del tira nga tap into grants ra belura merigel mga tmoklay kay kidel betul improvement ra tukura health ra tiya kadil belur belaw may kay kidel pepira belura Micronesia ma ay gal yun self made ra belur belaw ngara tahiyom kata ngil aisel mira belur belaw wasing los sa ela lo mangkilay gal kuppe bira belue malibaro le kati improve tukura health ra belwa the mau channel ngara tangaring kada malmol marami ang alaisam sel mlo labong alme ang alaisel no sa pero ngulmere ila alsande ako isel atura school madol tirakra aisya sixel school rablu belaw amlamo mlamo merexel initial visit ra Hawaska accreditation commission ring adol tirakra aisya sira March 19 del molmutra 26 ngarangiya sixel school el skuray ray mas kurang ralong skurang rar skura belilyo skuray mali mas kurang ram languy amla momre kay kel initial visit waska sil accrediting commission ra Western Association of School of and Colleges amler belan lo visit gal school matam lo visit teletele la lolsis akla teletele la gal school e dire kal lo lunch lo bantrira ngal school tukuk mom ding lo aseng raigel mills el server ngal school lamrail ngari sengo mu laurol gire la accreditation rai gai del sixel school tol tirakra ay seng ngarangia school el all time el George B. Harris Elementary School, Makuror Elementary School, Malgayok Elementary School, Mamiyuns Elementary School, akuk umbluli aku la mombre kay del initial visit ra was kelm loray kay del school elang under candidacy status mang angar umbro lelmo accredited ay kay del school hinga kuk la mombre ka initial visit ra kay del sixth school el blokumas year 2020 hinga kuk mo mula ay initial visit ra kay kuk pebiras elementary school el ngarablo belaw el kuk mo o kiway kay del initial visit kadaw hopeful wasing sab el bitay kay del rokul standard mang mo sab el
mo accredited ay kay kidel Batokal Elementary School sa Rabulur Belaw. Ang harangi school Rabulur Belaw accredited rin al time pala high school at tarangi dire kaldo o rengal wasang mo sa belay kay kidel Road School Rabulur Belaw Elementary Schools kay kidel 6 mo mo kay initial visit ringi Michael school kuk mo mula initial visit ringi ran year 2020 bol sa elmita pickle standard symbol sa mo accredited ay kad school Rabulur Belaw. Was ka accrediting Western Association of School of Colleges yang ringi sel accrediting commission ringi tiang mo accredited ay kay kidal school Rabulur Belaw partner sel master plan ra MOE malungil ay sel mo sabi ilay kay kidal school mlamu la accrediting process ringi ay gel webira school mo mura next year hopefully sabi ilapik kil school Rabulur Belaw mo accredited ay kita mengal aisem lo sabi kal Malmera el al Sunday ay samarail ngakang klika ul karil tel mul mesring ya TMC channel 38 me igam sel kuk maral mel Sunday kluk tel melo la papes kumal mesula lu mesra mengal ais